tala falava o le vaenga mua le nei o telefou mai le si ufonga le lo mua i le nei tai ao. Ua si tia i le sefulu ma le whapasene le a whai o mori mau ma tangata Pasifika sa fia i sa wanga ua uma nei ona le stala i le komisi suesue e winga i sa wanga o tangata sa i lalo le vainga le malo a to ai mani wha apo tonga e au fia ai manisio e ka le sia i aso ua mawai. Ua mai tawina le si tanga taru mai le masina o Iulai le ana whai ai se ilo ilonga wha abitoa al komisi le nei i tangata Pasifika sa awha ina ia i tu a inga o sa wanga i aso ua tua nai. Pei taila, o loo nau pele komisi suesue ina ia to tele atu ia nisi tangata atu motu e fesota i atu ia i la tau mo suesuenga. O le ilo ilonga e lua vai aso le sa whaia i le mauta sa moa i mangele i le masina o Iulai o le taimi mua na o whaatino ai sa i linga whaapea whaapitoa mo tangata atu motu sa waina a i lalo le wainga ma le tausinga ni whaalapo tonga a le malo ai mai se foi oni e kale sia i le amata mai le tausanga e awhi iwa se lau lima se furu se ia o mai i le awhi iwa se lau iwa. E taru mai la le masina o Iulai ua toa se furu valu la whai tangata Pasifika ua uma o na leisi talaina i le komisi suesue. Na whaalia mai e le tamaita ilo ia o lo ofisio sani i ngā ruenga le komisi le nei o Tania Shaki o lo ofia maua pēr le komisi ia nisi tangata atu motu taruai o na moni sa to tele tangata atu motu na fia malavea i sa wanga nei ai le i to tele o maua ni wha mau ngā loa ia mai no whanga sa wa ia ma tausia ai i la tau. La whainga atoa e tusa male se lau luas fumaltasi ia Pasifika na whaina atoa ma mori mau ua umauna le stala e le atoa le whapasene o tangata ua lesi talaina mo ia suesuenga le komisi. Na whaalia mai fo il te maita ilo ia o Shaki e iai Pasifika sa whaina sa whailo i atu il komisi ai le mana nao e lesi talaina o la tau swafa mai o loo tau mawhai nei e whailo ai matara noa whaatasi mau lātou ainga ina e mawhai ona mawai a lātou whaamtalanga ma mōri mau e tusa o sa wanga na whea ngai ma lātou. O loo te tala pēle awa noa mō nisi sa fia ma awhaina a toa ma lātou sa mawhai ona mōri mauina ia i tu a inga o sa wanga ina wheso o tai atu i le komisi suesue le nei e pei ona whaanga sono ai a lātou ngā luenga. E to ono la fa i tangata ua mali liu i whaalawe lau tau ta vale tarua na amata mai i ala vai taimi o aso malo lo le Kirisimasi ma le tausanga fau. O se tangata ti e wilafi na umalo na ola i se whaalawe lau na tupu i le Great South Road i le pitonu o Huntley i le Waikato i le awa uli le asonga fua. Sa whailo mai le leo e toru ta vale na afia i le nei whaalawe lave mai na maliwa i lava le tangata na tie i le wilafi i le mea na tupu ai le whaalawe lave. O le taimi o le aso malo lo le Kirisimasi ma le tausanga fau i le tausanga na mawai atu nei e toa se fultasi la whae o la tau na maliliwai o na whaalawe lave tau ta vale i lungo o wala te tele o New Zealand. E tolus furfa la whae o ni mai fau o le COVID-19 sa wha mawina i le tonu o New Zealand i le luas furfa i tu la ua tua nai a e toa wha istanga te fau o maua le vailusi o le Omicron mai o loo wha anofo e sea i le tonu o no whanga a le MIQ. E o mai le asong fuana nafi e tusa ma le afe tolu se lau luas ful tolu la whae o mai o le COVID-19 i le tonu o New Zealand toa. Sa whaino mai fo ilm tanga luenga la soifua maloloina o le tu malo whaafale mai le Hawke's Bay ua lata i la tau ina atoa le iwas fulpasene o tangata ua uma na whaia la tau tui pui ta ilua. O mai fau e tolus fulfa ia na lipotia mai an nafi e au fiai le luas fultasi i au kilani to a fitu i le Waikato, to tolu i Lakes District, to lua i le Bay of Plenty, ma le totasi i Canterbury. Na pa u i le fast fultasi la fa i tangata sa ta fia i whalemai mo tonga fitinga i le sunga fuan nafi fatusa i le fast fulfitu sa iai i le aso sa. Ai to valu o lo ta fia mo tonga fitinga i le vaenga o ngase ti ngā ina.
le taimi nei ua whaelo mai se atunga lunga o fo mai wha abitoa i leo no toe wha de tele o le BPCI o le COVID-19 ma fua mai lea i le pa uma o lalo la wha i tangata o lo anga i atu mo suenga po tests o le vailusi. Le songa fua la vai ana nafi e na o le lima afe fitu se laus furuono le a whai o ni suenga mo le wha mai sa whaia wha tino le i tu o le tunu mai ua whautoi nai ia le mamaru lau tele o le tunu e fo mai wha abitoa ina ia aua le whaata mala i le tā ua o le whainga o suenga pe a whaalonga ina se wha le tonu o le seifua malolo ina i le nei vai taimi. Whaelo mai fo ia nafi le tanga ruenga seifua malolo ina wha pea o le tū malo o le Hawke's Bay e toe se lau iwas furulua ni tangata e mana o mia e whai o lato tuilo na lua ona au sia loa le la tau le iwas 4% o e ua uma tui te ilua o le wha mai i lea fo i tū malo. I le pitonu o Cannons Creek i Porirua sa na tala i hoi ana nafi se no whanga e whai aisa i li linga o le wha mai o le COVID. Peita ai na ta o mai e to tele atu lau whai ngā ruenga nurses sai ai nei lo la tau na auto wa atu mo le fia whai au ni tests. Na whaalia mai e le lifo mai o Sean Hanna o le whaatonu leo le au nanga whaalesifua mānoloina le oratoa i Porirua o le tūranga o mutua whaapole nai o ia ona e mo o mia pea le maolunga o suenga whaia e na ia mauti noa ai e le o iai se tasi o maua i le vairusi i le lau tele o le tunuu. E se li poti mai le nua ingoa o Quakertown i Pennsylvania i Amerika ta o mai ai le mali liu o se ta mai fast food tasi tau sanga le matua malana whanau e to se futasi tau sanga le matua ma leisi e valu tau sanga ina ua mu le la tau la au kirisimasi ma mu o tuai malo la tau fale. Whaalia il teita i leo lea ai o loo masalomia na mafua mai le mu ono se whaale tonu o mo lio le la au kirisimasi a lea ainga ma whaapeo na wawe ai ona sa solo i le tonu o le whale. Sa ma whai ona whaasau ina le tina o la ainga ma stasi o le whanau e ui o loo tau fia mo tonga fitinga i le whale mai. I mea tau ta alonga soka ta mai ta i whaia ina i le Phoenix o Wellington i le la ta alonga ma le Newcastle Jets e tasi i le ai i Gosford e to e valu minute uma le teimi o le ta alonga e maua le skoa le tasi le Jets ma manu mano ai ai pita ina whaalia mai sa mai ta wina le siri atu o le ta penanga a le Phoenix mo le la tau ta alonga lea nai lo le la ta alonga mua ma le aule nei le Jets sa whaia i Newcastle tolu vai asa taruai lea fo ina whaia ina lea ngā i e lima i le tasi o le whai wana nale ni wha woponga o telefou.